esie da se papa mraso ufifie akwarade mfa nko mfa mrasum dwemu yetimi hwe yen live on so Facebook/Adom TV oban hene kwabna santenso aye krado said obon krata no mu ensem etie ene online stories no ene braso say ye de ebro nti yera sante begina ho na yento aso aha nti eno ano no se yen hyase na yenko online stories no na fe yenko yanimu enti ye Badwam ena o hwe Adom TV mede afia amankwa tamaklo na yensha no so yen birthday no so contact no ho so utimi de odi eba na fe ya to aso ya wish mu nyina so happy birthday dia mom ti o man hene kwabna sante eni jane na so be me ne mu akwaba mejo so bibia bokode bibia bokoba yesu sun kasa ya da mai necessary mai se un kasa bi na yesu sun kasa se nyisi o kasa pia unyamane it's fine but nye se unye wa no ko debu mi ene bebu yensusu enkasa yesu nkasa o nde no kre bebia ugina kasa na nkasa yesusu nyede enkasa no kre ibu ha no amene yesusu nkasa o downfall nyina ne kasa bebere yesusu nkasa nyina yen fa dishe yesusu wa hwe ase nyina na o kasa na minim we na meye we na mefa ha na masi we na mato we nyina na o kasa wa hwe ase nyina yesusu Frankie Begis ka no yese no ono kwa me hono didi no yese na Frankie beto adwane yesusu nkasa ukomi kuma hafu ahimfini kro number 1 de menam siye menam siye yesusu nkasa ona osi ahimfini number 1 vididi yesusu nkasa o ya hwe ase nyina fapem no kasa ko kasa na di otiri mo pono osusu yeba yesusu nkasa me call and me Finland pe me fa Ethiopia me na ma hwese me business partners na we pe osu ho nyina ye beto ye to wi na yesusu nkasa onyamya ya wado wo to osu ho nyina ogusu kasa na nkwa na wo plans obo to osu obi be siwa chia ko to osu obeba no aka akiri yesusu nkasa because brain na ebo mu no is getting darker. Mi chef ya man ko anim na nyame mpambu na pay. Yesu nkasa o. Yesu nkasa. Yesu nkasa. Dia ye hukura ne se de wo de owura akɔhye ni musa ono ne obi bia ochocho mucho no. Se man kwa word. No ni ochocho mucho. Ono kura na wawie asa bibia wa hwe ase nyina ochocho mucho na de bae. Na abo bi ka ofiri nye ntuma no ofira yensusu nkasa the headline for today yensusu nkasa so ni mi ahwembi na ko yensusu nkasa wa wari mu nsem nyina bebre go abonti kasa na oyiri ese oyenye adwane oyiri ese oyiri moa oyiri ese ukun kowinsani ukun adwuma ukun pemmo ogiri ese yesusu nkasa na Thomas na wo kan oyiri asema che no oni mi problem yesusu nkasa o nkuwa mabusu de anye yi nkuwa de bia da ekwa ekuru yesusu nkasa biko kasa dodo na nkasa na nkwane no mensu wom o de bia nkasa yesusu nkasa eno na me be kan dia o se me kevo yesusu nkasa because headlines dodo na ebe nyina de afia man kwa tamaklo na daroma o de bodo na oni o aburu sule ni dodo na mai ba yesusu nkasa
Uni mo bia friend akọ. Wo kasa dodo. Wo dwa wonum dodo. E the problems be bro de bia. Wo kasa wo. Wo kasa papa. Susun kasa. Kwa na wakọ America aba. Kwa na wa nkasa na ntwe na ebukwa no. Ona ne podua ne esen ne to de koba. Ono kra no entimi anka ne to. Wo konfo na e de ma 2 seconds hey na ona o se be count. Susun kasa. Yen susun kasa na konfo kra podua no jam kokotako o de ona ye champion baby a o kasa sa o ken kabi on so 6 feet ya na nyina ye ko o nkoda Jupiter e mo bi nkoda Mars na obi abeda Earth susun kasa o susun kasa unima me kai o susun kasa o ya busua panyin bibia kasa sa busua no se waje aboso susun kasa we ase na nkasa nyame nim da e beti ase na me se ne wo cemetery da e beti we ase ne wo cemetery ko onyoma bi timi sisi onyoma bi utimi kenkan onyoma bi utimi hunu onyoma bi na wa obusa ho se e dey pa na ema weesi nti media na se mesu afia mankwa me ko TikTok metu azii fo nyum nyina masem nyina e aseda ni nyame nyum to fia mankwa azii nyum himsa hodo nyina obato TikTok nyina be ko na ye master pampe oni asem bia o te ko hana e din na sem nyina na azii fo nyum o ma kiri kwa na page na wati a o de ko wasem ne sen abrafe no wako Why introduce you to? No, mama, come on. Duplicate here. Hey! Alright. Yes, you can so. You find you to us. Shit. Na me do for na me nim kwala say the voice no. Otimi to attend in team na say wow, if you man kwata makulampa. Oh, there yes, you can say. Yes, you can say. Oh, but ya che obi a de ya you. O de enko ache da na sipi onyame adom e da so ti ase de bia da me say ade a de bia me ka afia man kwansa no pa so rashe watade. Ti me she batade na me say e de me da se afia man kwa na abo me nkai. Ba nwumere na me kofi no o sa kai me say se me timi ko sa ko ro matade a me mu nkutudwe nka say Yesu e wadom ene ohomobro. Enye easy. Yesu nkasa na bibia da aseda na nye kese. The lamentations and the complaints are too much. Too much. They be civil service. Me jai. Oh, ya baji me papa me jai. Aha, multimedia me jai. Yen susun kasa. They be o man here. Me jai multimedia. So that's what you name. The better than you make correct me now. Yen susun kasa. Kasa. E de nyoma bebreba o. Yesu nkasa. O de o ye cameraman make a botiri ko papa na no ye nua ye ko ye ka ne kakra kakra. De mo ye kakra kakra wo ye. Munzu no. E free munzu nkasa nko. Munzu no. E vie di siana. O ba serious aba fu afuwa. Ene munzu so na. That's why we are bibia ko musu na was na Tuesday yes musu na be say na brother akwadufo nko an no musu ka say ya wotiri na adwuma bi musu na wo sa ni pa asempa na okofa bo wo sa ni pa ya ye ka okopia ma no ne a ankeka o be sori na ko ye adwuma no musu na o da so da sorry na de ache enya grokra musu na yan sorry obi an sorry nko ye na adwuma no go kwadufo kwa 30 abo 30 anje because o da pia ene na wo nsusu aso be say unye mpunto bibia beda esusu no the nom da kasa ni nyina ye careful about it ese be to jwa na pe o mususu ntu nante ebi mo nante pa ebi mo nante o mo nante esusu kasa so Send wa Canada. Akutia so na ori hwe mani. We na. Wa de we yaba. Me se mo so nante afia me akutia ya wo nante akwai. Day. Oh, ya chamo.
de ka nyina no ye wo na ni bresem wo ho ana ye bi so hye ye ho nkra na ye bi sisire ko wi ase na nkasa o yire bampe pampe ya nkusi aga ka unu sa asemi ka ho no enu achi so ka o se on koma ahodo a ibedi agokansi wo ho na afi pense mu ye dia bro isema odo etojo ye de obokatem de ebre man ho kwan ye the air bro. The Ghanaian Times to say improving living conditions of Ghanaians, government vows to do more. VIP assures it press. This one, Asian African Consortium partners UCC to boost grain production in Ghana. In Fonini Wahan, Mrs. Adelaide Arabasian Japan and the partners no one science krata. Absorb had the FIM over to us and Komozo and Kwenhiane other health programs. Absorb cancer treatment costs nationwide. Dr. Saki appeals to government and once and also about guarantee if you have Bomodiana Twasa and Komowe. So they find that the Democrats say Pring Park BOG Media Workshop didn't discuss Professor Frimpong Boateng and Standards Authority Board Chair, top officials cited for contempt. 44.6% of Ghanaians insured. And once and I say ABC News. God Nasarabedia Kumachao. Big one, election 2024. Baumia best to lead Ghana. Kofi Bentel declares. Hey, Ira Kofi Bentel. I see. The new crusading guide. Election 2024. Baumia is the best to run Ghana. Anim Hanem say Ghana to lose $100 million in gold exports by end of April under gold for oil. And then the big one here. Support Africa's transition to green energy. Paul Chum Berima, Doma is to say MP or Bono Modern Pad, Timoso Monkaino, Paul Chum Berima. Frimpong Boateng shifts goalpost on upon Kruma allegation. Dr. Professor Frimpong Boateng, ne Sema Hodo Diabatuja, Efa Nipebino to this or more Anamuntu, and one shefa illegal mining hono. On the OGD say if efficacy more or the crata, but when you now shall be your man into your home. The Daily Guy said Frimpong Boateng's report personal grievances presidency. The big one, killer cop busted on the run. And then police grab Axim Galamsey man, Major Muhammad killed protecting Galamsey side. The Chronicle also say the leaked Galamsey report upon Kruma Raw says Frimpong Boateng is shifting the goalpost as the heart surgeon fires another salvo. And Mori cries for help as tidal waves ravage town. If you have been we na Tachima youth no. Morning na ho. Yes, they say they super glue no mo inhale. It's the casera. The some power say no also super glue now can. Okata hwene ba kwa no atwene mi. It's all mako manim. Nti ehwasam. Ti ehwasam eno no chief imam so 104 enra. Radin Koso am one ho ban e ma yensa. Ti be so mo ne di 110 bi ase ka eh ni say Ghanaian dance artists be film. And who said but ono de nyame nim ye entertainment ye ma me hu. No. So we just all Badwam online. Onyame fa ne kra. See. Badwam online ya obehunu enipa kra ye kan. Ti aha na be ma kwan the bonkrata online stories no ye de sie. Asemidi ka e wo ho akwasinsia. Aye krado a wode eto so na afia gudie mu nsam Professor Ike Wallace so aba na fe nkomo agodo nso wo ho pensem mu nso wo ho twan yensisi a semidika eto so